Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart 4 minutes before 6 o'clock ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala before uqala usuku lwakho the book of Isaiah chapter 40 verse 31 kepha bamethembayo uJehova bayathola amandla amasha bayakhuphuka ngamaphiko njengeinkozi bagijime bengakhathali bahambe bengapheli amandla bamba nanku umyalezo ekseni before uphuma emsebenzini abamethembayo uJehova haya bayisontweni njalo abamethembayo uJehova haya baziwa umfundisi abamethembayo uJehova haya bakhona kwikomiti lebandla kodwa abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha kuthi noma kufika izimo ezibacindezelayo ngoba bathemba uJehova bayathola amandla amasha bese lithi bayakhuphuka ngamaphiko njengeinkozi bagijime njalo bengakhathali behambe bengaphela amandla ukhozi malundiza alupheli amandla kuthi noma kufika umoya kunokuba umoya ulishonise phansi kodwa yiwo umoya oliphakamisayo luye phezulu banjalo abathemba uJehova kuthi noma kufika ama-storms empilo ama-storms kuba yiwo aba-elevatayo they see storms as the setup for their comeback makufika izinto ey'bacindezelayo bazibona kuyizinto kuwama-steps sokuba elevator ngoba bathemba uJehova mabehlaselwa izimo ezithile abashoni phansi kodwa bakhuphuka kakhulu banjalo abathemba uJehova bengathi namhlanje mina ke umthemba uJehova bese uthola amandla amasha ngoba lithi abamthembayo uJehova bayathola amandla amasha mawuza sengathi amandla ayaphela endleleni themba uJehova mawuza sengathi izinto ayihlangana empilweni themba uJehova uzokunikeza amandla amasha bese uyakhuphuka njalo ayikho into yokushonisa phansi uyokhuphuka njalo uziyofika emgomeni uNkulunkulu afuna ufike kuwona uthi bagijime bengakhathali abanye bayogijima bephela endleleni kodwa wena ngoba uthemba uJehova bayokubona lokhu udlubulundela uqhubeka uyaphambili ngoba umthembile uJehova namhlanje kusena ke ume kancane ukuthemba abantu ngoba abantu bayaphoxana bayadisappointana themba uJehova yima kancane ukuthemba imali ibuye iphele themba uJehova ongapheli ongadluli ongafi onganyamalali uzokhuphuka njalo ungapheli amandla. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.